Ya kaen. Give us 5. Kusala yini na yini? So we are not sure we will be sink. Kusala yini na yini nje? Kusale placeholder. Not group divider and downloads. Se xi dzikini xi deep ngopfu kwale. Se xi swi ngheneleli. Side 2. Mouse lowu wu le kule ngopfu ma wa nga koki buku yala yi vuya laha. Yeah. So back to my app. That's fine. Back to my app. I would click create way. Oh, honestly, iloko yakho. App ya we yale. Mina hi wona ende na swi tiva ku yiwa kwini. Nge n'wi byeli mara na swi tiva ku yiwa kwini. Yeah. Se te ai dila na yini scroll up. Scroll up. Scroll up, scroll up, scroll up. Chauke. Nothing. Na moju. I dila na the modules. With the modules. That's correct. So. Ai, apenga. Apenga. Metin. Se ai create ni nyana content nyana ya one endla ni na yi vona mi. Okay, bless you both. Say ya ka RSS feeds, other feed.
Hi add feed RSS atom. Feed RSS atom. Feed query ya hina yi le ka website le hina ya vulavula island. Okay, menu wa hina man, kambe feed menu wa hina hi ri i mani? Lowa wa information leyi hi lata ku information leyi nga ta va yi cheliwe ka website yi ta appear ka app ya hina ka public info or public timeline. Hi lata ku a hi nge timeline, public timeline. Ni nga ta vula ku a hi nge munhu a install app ya hina ni loko a install app ya hina yi fanekele yi n'wi byela loko hi ku cheliwa information. Loko un'wana a posta information yi fanele ya kwini. Se menu lowuya wu fanekele ku a tlika wona loko a lava ku vona information leyi nga posta hi vanhu. Wu fanele wu vitaniwa yini, wu vula ku yini? Ya hi lava vito ra menu lowuya loko munhu a lava ku vona leswi nga ta swi postiwe hi vanhu ka public, wu fanele wu ku yini, i fanele a tlika kona. Se hi lava wu ku yini menu lowa vito ra wona. Information menu. Public or public timeline. Public timeline. Public timeline. Or ku timeline. So we kumbe ku public. Menu order 2. Yeah, menu order 2, yes. Good. Let's save. And then yeah, se kwalano hi lava mi ya teka RSS feed liya yi nga le ka website leya n'wina liya ya vulavula. Go to vulavula. Hayi phone. Hi liya tab ya ku ya le red le. Yeah. So you need to scroll, so you need to click home. Scroll down, you will see your RSS feed le hansi ya yellow, you right click on